nihin July ni kul le nili thong ni kul le li daha kha post thong Chimnak sham kan thok chang lai Chinland Council sin a CDF-Tonzaang kan report lai Tiah PDA ni athan Tonzaang pengchung a CDF-Tonzaang ni nushin chawvo buarnak atwa mi pol chu Chinland chawza sin a kan report lai Tiah PDA ti dim ni achim Chinland Council Ralkap ni anjak lak mi Tonzaang khwa a mi phun thlaidan nak tlaikhi nak tangka in mi tlangtar nak le in khar piang nak ti bantuk chu CDF-Tonzaang ni atwa Tiah PDA ni swal aphot hi kong he pe tlai hin PDA chairman ni CC sin a ka in chun kan chimchang cha in report to kan timmi a declare in thil sining kan trial kan ni kan du mi chu in an khar piak na tik a tatte tlamtling te he to na se ZRA dir kam tu an si an ti a chun tatte tha te in chhuapi in ningle changte he dan tat nak to na se ti hi kan du Tiah achim Tonzaang khwa a ZRA he a pe tlai mi in thaira shong khar piak an si chang i dan tat nak tangka an liam lai i CDF-Tonzaang sin a an ifon long a an impact than an selai Tiah CDF-Tonzaang ralboizik ni achim CDF-Tonzaang ralboizik pu thanswan mung ni ZRA ruang a CDF-Tonzaang Ralkap pani an nun nak aliam i tangka le chowa tampi kan sung mi zong a ZRA ni atu bantuk in nol ngai nak angai kho mi hi an supporter pol ruang a asi chu cha a kan sung mi vialte hi an ma supporter pol zong ni an liam ok asve Tiah achim atu bantuk in ZRA chungtel pol an in kan khar piak mi na le kan tlai mi na hi shamdu le thadu ruang a aselau lamdik lamman a karthang ve na se lo kan ma he rian 20 na se ti mi kan du cha a asi Tiah pu thanswan mong ni achim chap PDA ti dim tu ni chun CDF-Tonzaang ni hin tlaikhi nak le in khar piak nak atwa tik a mi phun thlaidan nak lote in le tatte fek ngai bu te in tuan ma la na se ti adu na kong alangtar thingkepar na duwa chun kampek ko lai thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian chu cha chun akung hi chu how du la Lailenpi Ukhruaitu committee kan sarlai Tiah MDF ni athan matupi peng Lailenpi khwa a mizapi Ukhruaitu bu Lailenpi Ukhruaitu committee kan sarlai Tiah chim brotherhood chungtal Maralan defense for ni July nikulani ni a thongthat nak atwa Lailenpi khwa chu July ni hlei ruk thok in tlamtling te in MDF ni an control chang an ti e Chinland Council chungtal Ralkap pol ni an tar mi bom rep pol thalhlim na kan to chwa ma Tiah an langtar Lailenpi khwa chu CNA le CDF ni thongni kul le thum November ni kul ni li a SAC Ralkap put in an jaklak mi asina in AA shwe mi MDF ni atu July thachung a CDF mara le CNA kut in an chu than na atu bantuk in chinram chung a AA shwe in munram ichu nak ahun chwa cha a SAC Ralkap an umti lo nak hwal ngauram zong a mizapi thinphan nak achwak chu cha a hwal ngauram administrative board ni mizapi thinphang loading in le atu bantuk in hunram chu ding in lu hno nak a a chun mizapi he ibom in mipi nun him nak kan kil koi lai Tiah thongthat nak an tua ve Lashio a SAC Ralkap zathum leng ni MNDAA sin a Hriam an Chiah Shanram chaklai Lashio khwa a SAC Ralboile Ralkap zathum le hlei sari ni kukang Hriam tlai MNDAA sin a Hriam an Chiah Tiah thai asi Hriam achia mi SAC Ralboile Ralkap zathum le hlei sari lak a Lieutenant Colonel pakhat Major pani le Captain panga zong an ital Tiah MNDAA ni Thawng achwa Hriam achia mi SAC Ralkap pol chu thate in se ai thlobul nak le tirol lei zong in thate in kan zau khan na an nun him na kong zong a phan ok o lo Tiah MNDAA ni thaitar nak atwa Lashio le mongyo khwa karlak a mi SAC Ralkap sakhan khala ya 68 zong July nikul le ni thumjing lei a MNDAA ni alak e Lashio khwa e SAC Ralkap sakham pol lakho ding in MNDAA ni anor thwama Tiah thai asi